chapter 16 ya Matthew, re tlo qala ho bala verse 13. Awe thotse ke ba we bala. Ha fumaneile ere Jesu itse ha fihla naheng ya Caesarea wa Filipi. A botsa barutwa ba hae a re, ke le mora motho. Ke le mora motho. Batho ba re ke mang na? Batho ba re ke mang? Wa o kwa potso ena o re ke le mora motho. Batho ba re ke mang? Tswela pele. Ba re ba bang ba re o Yohane Mokolobetsi. Ba bang ba re o Yohane Mokolobetsi. Ba bang ba re o Elia. Ba bang bona ha ba o bona ba re o Elia. Ba bang ba re o Jeremia kapa e mong wa ba profeta. Ba bang ba re o Jeremia ntate Jesu kapa e mong wa ba profeta. A re ho bona lona le re ke mang na? A re ho bona lona ke le mora motho, lona le re ke mang? Ya ba Simon Petros o araba a re, o Kriste mora Modimo ya phelang. O Kriste mora Modimo ya phelang. Jesu a araba a re ho yena, Jesu a araba a re ho o yena, lehlohonolo Simon mora Jona. Hobane ha se nama le madi a o kwaholletseng ho, empa e le ntate ya mahodimong. Mona mo re balang teng Bibele re morana Jesu a re a sa tswa a hlaha Caesarea wa Filipi. Ha fihla ka hara barutwa ba hae o re ke le mora motho, batho ba re ke mang? Ha ke tsebe hore na Caesarea wa Filipi mo Jesu ana tswa teng batho ba mono ba ne ba re ke mang? Amen. Mara o tla o barutwa ba hae hore a ko mpolelle nna ke a tseba hore ke mora motho. Amen. Mara mpolelle batho ba re ke mang? Ha le ntse le tsamaya motseng mo ba re ke mang? Morena Jesu Kriste a boko haholo. Ka pelenyana dikelello tsa bona tsa khutla ba re ba bang ba re o Yohane Mokolobetsi o tswile bafu. Batna mare ke Yohane Mokolobetsi tjena hobane Yohane Mokolobetsi ha o ka bana chapter 14 ya ne re tlwetseng Bibele re Heroda anka Yohane Mokolobetsi a mo kenya tjhankaneng. Ha ke tla mo kenya tjhankaneng yaba ha le ka hara tjhankana kabo hobane Yohane ana mo khalemela ditsela tsa hae. Amen. Ya ba tlisa report o Jesu ba re o Yohane Mokolobetsi. Amen. Ba bang ba re o Elia. Elia ya o buang ka yana ke o bukenya malaki ya hona thwe ke tla o romella Elia ya tla tlo hlaka ditsela tsa hae. Amen. Ena morana Jesu ha fitla hore Elia yeo ana tlameha ho tla ke Yohane Mokolobetsi yena yenwa yeo re buang ka yona ntse bona ba tsa misang ka elong morana Jesu Kriste ya boko haholo. Ba bang ba re o Jeremia e mong wa ba profeta. Kriste Jesu a boko haholo. Ya ba wa ba sheba o re mare a ko mpolelle lona le re ke mang? Ke le botsa potso yo ka sheba Jesu ke mang bophelong ba hao? Wena ya leng ka mona ha o sheba Jesu o mmona e le mang bophelong ba hao? Batho ba ngata ba na le botoloki ba bona ba hore na Jesu ke mang maphelong a bona. Ba bangata ba na le ditsela tseo ba bonang Jesu ka yona. Mare wena o wa moetse Jesu e le morena le mopholosi ba wa hao. Ha o mo sheba o re ke mang na? Batho ba ka ba hlamana ba o botsa, who is Jesus you are claiming to know? O ka re Jesu ke mang? Amen. Ba apostola na ko yo ba araba ka tsa hore na batho ba re Jesu ke mang? Hona le dinako tse o ka tolokang Jesu la tana o mo utlwile ba re Jesu ke mang?
o utlwile moreri a tsamana re Jesu wa pholosa ya ba ha o hlaha mona hore Jesu ke mopholosi wa motoloka jwalo hobane o qoketse jwalo mara hona le nako ya o tlameha o tseba Jesu as a personal savior as mopholosi wa lefatshe fela mare e le morena wa bophelo ba hao hona le nako ya o tlameha ho ba le experience ya Jesu bophelong ba hao ene eseng theoretically fela ha o qokuwa mona ka ga lentswe la modimo mare o mmone ka ga lelapa la hao monna o sia tsamaya ebe o bona Jesu e le molupulli ya tlama manyalo a shwatleang baruti ba buile ka yena go Jesu ke mofodisi ebe o mmona o le ka re ICU monna machine yo kene mona dingaka di le ka nthona le yane o le ka hore o wa phila mare ba re ha re bone tshepo bophelo bona bo fedile ebe o mmona Jesu e le Jehova Rafa ya fodisang hona le nako ya o tlameha ho itsebela Jesu wena lona le re ke mang lona le re Jesu ke mang le tsamaile le Jesu nako e kana le utlwile re bua ka yena dipulpiti le utlwile re bina ka yena di radio di television re hla di Facebookung monna re bua ka Jesu mare na wena bophelong ba hao o ka ema mona wa fana ka bopaki wa re ke mone Jesu e bo re ke a motsiba yena o etsa tsentle fela bophelong ba e bo bana le bopaki ba re ke mone bophelong ba na ona le motho a ka hlanga re ke a motsiba Jesu re phela dinako tsa o batho ba toloka Jesu ka mekgwa e tshwanang le e fapaneng re phela dinako tsa o batho ba bonang Jesu ka tsela tse fapaneng mare hona le nako ya o tlameha o se ke wa dependa hore na batho ba mmone jwang ebe o re ke a o tseba Jesu ke o bone bophelong ba ka ebe o fana ka bopaki batho ba ya kwana monna o le ka ra university ba hana ho nka Jesu wa hao ebe o re Jesu nkeke ka motloella ke mmone ha ke hlae mona le yena ke tswa hole ke a hole le yena banka di boyfriend ke monna ba di shintsha ba sa tswa di shintsha ebe o re ke a motseba Jesu wa khona o tshwara morwezana mohlankana a phelela modimo ka bohlweki ebe o re ke a motseba ha ke bua ka dipale mangwalo a balo mara ke bua ka the personal experience hona nako ya o tlameha ho motseba bana ba o hlwile setha monna ba sa utlwi amen dikhulufisi di padile bana ba felletswe ke dikolo ho kwetswe ebe o re ke a motseba Jesu ke ne ke motsebe ka selemo se seng di kwetswe di university ke sita o kena sekolong ha ke re ke kena o yena university ke apply se o yena o thuse re kwetse ngwanaka amen ya ba ke re Jesu ke a o tseba ha eba ke pasitse hona jwale ha ke tsotelle gona ba kwala di university ba reng ha ke tsotelle gona di register di reng mare ka Jesu yo ke motsebang ke tla phunyeletsa ke ne ke le pale eno ka kena ho so kwetswe beke le ya borado dikolo di butsi men power o kwetse manana marona a buli Jesu bana ke modimo hona nna go ye o tlameha motsiba amen ke le ke motsibe ka tsatsi le monna re tsamaya go lo bolela efangedi wa nkutlwa go lo bolela efangedi lo thea ke re ke ntšha ke kganna koloi ke tshwere re tsamaya go lo bolela efangedi ya re ha ke thewa moipeng ke thewa kolo yena ya tlase mane ha ke hata mauri ke ka kwa o fahle ho se sena letho ha ke re ke etsa tsena ka fona nthongwe lengwe e padile e itse kolo yena e fitla tlase mane monna ya fumana mahlotlo jane a enka a bea fase kolo yena ya tsamaya kwa distance ya tomalo kena monyako mane o feta monyako mane mabidi a shebile o dimisa maka ka hlogo fatshe re kolo kile re ntse tjena ke steering ke se tshwanetse ya ba ke ya motseba Jesu hore ke mopholosi ya pholosa amen ne ba ikete ya majolo ka mane monna ke re kukule gata fela ke kwetse mahlo ke tshaba wa bula ke nana ha ke a bula ke tobona manyeloi ebe ho so fedile se ke le siko lefatsheng
Amen. Amen. Go na nako yo tsamaya mo tseba ba loi ba pukile monna ba re ga batla o mo bolaya yenwa e be se so wa hlaha o re ke ya mo tseba yena ke la di kamano le yena. Tena e personally yena ntena e personally yena ha se ba ona ba itseng mara ke ta ona o connectile le ma ha se ba ona ba itseng ke ta ba ona di kamano le man e personally ntwena nako ya o tla o motsiba ile wena Jesu a re lona le re ke mang ke utlwile dipale mare lona. Amen. Ere ke o bolela dipale tsena ne se di fikantse ba apostol jolo ka matsatsi ena o re phelang ho ha dipale tse ngata sa hore na Jesu ke mang di fikantse batho ba re o Johanne mokolobetsi ba re wena o ya sebetsang ka metsi wena re tla ho wena ha re batla metsi go lo foka maharuna ho thokolosi di tsamaye ba re wena o Johanne mokolobetsi re tla ho wena ha ntho di hana o loka re ipatela metsi fela ha tla Jesu re batla wena re batla metsi a hao batho bana ba batla metsi a hao bane wena o sebetsa ka metsi ba re go tseba o le metsi ya fanang ka metsi ke batho. Amen. Ene batho bana ba itlela e di opportunity tsa ipatlelang ditlhonolofatso tsa Jesu mara ba se batle Jesu ha ba keta o di tshwara ba furalle ba tsamaya. Amen. Hona le batho ba tlang kerekeng hobane ba batla ntho tsa modimo mara ba se batle modimo. Amen. Ba tla ke na taba le baruti ba fanang ka metsi mara ke na le taba le batho ba ratang ntho tsa modimo mara ba se batle modimo. Amen. Amen. Ke na le taba le motho ya batlang dintho tsa modimo ba o fitlhile ba bangata hampe hona mo ge le ka ntle ka montse re sebetsa go ke kereke ngwana mo re ke kereke wa ga ha ona le thole re le batlang ke ikopela metsi fela ke bokae ha ke ta ga itsamaela no o tlameha o tseba Jesu personally e le mogala le mopholosi wa hao e seng o batla ntho tsa hae hore wa iphedisa ka tsona e be ho le ka le ho fedile. Jesu a se popoile he monna nka metsi ka rapella mona ka go tsamaya le ona wa fola mara metsi ano ha tlo thusa ka letho sena dikamano le monga matla. Hallelujah. O tlameha o be le dikamano le monga matla. Jesu wa bokwe nka phafena ha o ka e rapella ha ke ta ka rolo ya pesa mokudi hae a fole mara le ha ka fola o tlameha o ba le dikamano le monga matla mo fodisitseng. Mara matsatsing a go phelang ho batho ba batla dikereke hobane fela ba ipatlela ditlhonolofatso tsa nama ba tsebe o tswa ba tsamaya modimo a tshitwe bebele re ke modimo wa dipelo o sheba dipelo ona o batla ntho tsa hae ha ke tabe wa tsamaya wa ikela na e mong a tla kwana re mogana Jesu ba bang ba re o Elia monna ke motho ana sebetsa ka mollo wa modimo. Amen. Elia ona ga ba profeta ba bale ba emekankeng a re nna ke tla emakankeng ha re etseng setshiso mona ha re etseng setshiso the demonstration of God's power ge ke re be mona ge ke re bona tsa matla modimo yo le modumetseng le modimo yo ke modumetseng e be setshiso tsena re se tshela ka metsi re se tshela ka metsi ha re ke tla o se tshela ka metsi re tla re bona ke modimo ofe
ya tla lighta mollo ya ba Elia go lona ka go ba ke lona modimo wa hao wa lona ke ya motseba se ke la se tshela ka metsi ha ka se lighte patsi tsena di omme ba profeta ba bale ba ema ka thiko monna ba rapela bosibu ka ofela Elia re gape gapelang haholo mohlomong o ile lefi o tla utlwa a tlo tshisa setlabelo amen ba re ka re ba etsa monna ba rapela ba se tshabe mollo hana o theowa go ba le a tlo tshisa setlabelo Elia gape gapelang haholo e ka nna ba o ka ka moreng go betse wena ho eletsa ngaholo wa tla tsoa Bibele re ba ho eletsa bosibu le motsheare ba itlhaba ka dithipa ba likeile hore modimo wa bona o hana o tshisa setlabelo amen amen ka ba ka hopola monne mongare tshwarang ba profeta ba bale le ba theosetse molatswaneng wa Kishoni modimo wa bona o hlose ke o theola mollo rona re sebeletsa modimo wa sena Elia ke motho wa hore e re ha tsamaye be ho tla dipere tsa mollo monna amen ha sa tloa lefatsheng le wa tla dipere tsa mollo Elisha mosheba a tsamaya nkelo lehodimong dipere tsa mollo di fika koloi ya mollo ya moshara ya tsamaya ka Elia ke the man of fire Isa ba bona Jesu ba re he's the man of fire amen hona le ba ithatelang the fire of God ha ona ntho ba e batlang ho modimo ha ba bona Jesu ba bona le the God of fire ya ka thola mollo and the God of miracles the God of wonders of demonstration of power ha ba tla kereke maitlela fela go shebella mehlolo kereke sena mehlolo ba ikene mona ba ntse ba ya hodimo le tlase ba batla dikereke tsena le mehlolo ke batho ba matsatsi a rona ntateša ba batla mehlolo ya modimo e seng modimo amen dikereke tsa baruti ba monna modimo a ba fileng dineo tsa go ba etse mehlolo o tla bona kereke tsena e tlala ebile tsholwa moruti a sa tsebena o etsa ha o nkang o e kopanya le ha ba tla modimo ba tlile mehlolong ena e tsetso ke ne ke feta ka toropo ka nako nngwe ke bona batho ba entse seke le tjena sakana la nkupi ba le bangata ha ke botsa ke eng ka mona ke fona hona le moshanyana nyana mokana fela o ntse etsa di-magic nyana ka mona etsa di-magic nyana batho ba rata di-magic dinyana tsa mohlolo tse ba sena di etsa etse jwang ha ba batle modimo ba rata mehlolo amen mare Jesu a re lona le re ke mang ha se bona batho ba re ke modimo wa mehlolo kapa ba re ke modimo wa ena mare wena personally o re ke mang bophelong ba hao hallelujah potso ya ka ho wena ke hore wena o re modimo ke mang amen ba ba itsa ba bona Jesu ba re ke Jeremia ke mongwe wa baprofeta ha ba mmona ba ipetlela boprofeta fela amen ke bo can I prophesy ba ipetlela fela ha nka ba profeta fela ba sharp batho ba matsatsi a rona ba tshwana le ba matsatsi a mehleng ya ba apostol modimo a ba morate mara ba rata ntho tsa hae ba rata bo profeta ba modimo ba rata ditho tsa tangible tse bang re di entse re le ba ruto hore di lo thusa ba hae amen ba rata demonstration of God's power mara ha ba batlo ba le relationship le modimo mpeka o thusa ke relationship e seng dintho tsa modimo ba ba fumana se ba sa tekereke ba gae sonda sena mohutuna wa bata mo go ke tlola ke tla mmona motlang a tshisa amen amen ba re discuss and I shall have a bit high kwa ba ga molatsa tsile na mona o no le fofonya o duna sa rapela hantle tsa sini ona sa bara hantle tsa sini di revelation di sigo tsa sini ba tle di revelation
mara hona le nako ya o kekeng o sa tlameha ho phediswa ke di-revelation, mara o phediswa ke ho tseba hore na Jesu ke mang in your life. Hona le nako ya o sa tlameha ho phediswa ke hore na o boneng kerekeng ka mahlo, mara o phediswa ke hore ke na le dikamano le Jesu, mme ke lefatsheng lena o mosebeletsi, ke tlile mona o tlo mosebeletsi. Ha o ka bo bona ha o tsamaya o nkile Bebele ya hao o ya kerekeng o feta mano mohaisane kwa re le re rapelle o rata thapelo ya kerekeng mara ha rate modimo wa kerekeng. Amen. Skembela ngana kereke. Amen. Amen. Jesu abo ya ba mogana Jesu o re empa lona le re ke mang. Amen. Akwa ibali. Verse 50. a re ho bona lona le re ke mang na? A personal question. Lona le re ke mang. Yes. Ya ba Simone Petros o araba a re, Yaba Simon Petros o araba o re o Kreste mora Modimo o phelang. Ari o Christ mora Modimo o phela. Amen. Ari wena o Christ o le mora motho, mara wena o mora Modimo o phela. Amen. Yaba Jesu a araba a re ho yena, o lehlohonolo Simone mora Jona. mame Ari o le hlohonolo Simon morajo. Ntho e ntseng Simon a be le hlohonolo ke efe? Ke ho tseba Jesu hore na ke mang. E re ke re ho wena lehlohonolo la hao lefatsheng lena le dutse ho tsebeng Jesu le matleng a hae a sisitsweng ke letho. Haeba o batla lehlohonolo ska ithonya ka ditsena tse ngata tsena. Batla Jesu, batla Jesu, batla Jesu, o tseba Jesu ke mang. Batla o tseba Jesu, ska ithonya ka ntho tse ngata. Mamela moratuwa wa ka, batla tsebo ya hore na Jesu ke mang. Jesu wa batlwa le matsatsing ana. Amen. Barutwa ba ya bana ba tshwenyeile ka dintho tse ngata gona ba tla jang ba tla nwang. Jesu re le se ke la tshwenyeka ka hore na le tla jang le tla nwang lefatsheng kapa le tla aparang. Batho ba tlang pele mmuso wa mahodimo le ho loka wa ona. Tsohle le tla di ekeletswa, tsohle tseo le di batlang le tla di newa ha le tseba Jesu le mmuso wa hae. O sokola tjena e ka nna ba o tsebe Jesu. Amen. Letsatsing la kajeno o tlameha ho tseba Jesu. O tlameha ho kena ka matlebo o batla hona Jesu ke mang bophelong ba hao. And ha o batla Jesu o matla hona bua mantswe ana o re setjhaba sena se nrata ka melomo ya bona, mara dipelo tsa sona di hole. Ho rata Modimo lefatsheng lena ke hore pelo ya hao e connecte le yena. Amen. Pelo ya hao e hokahane. That's why a re ngwana ka mphe pelo ya hao, mahlo a hao a tla kgahlwa ke ditsela tsa ka. Ha o le jwalo o tla tla dintho tsohle lefatsheng. Why? O tseba ya lehlohonolo. Amen. Lebitso la ka ke jang? Mara lebitso leo la ka ha le na le bohlokwa ba next. O ka nna wa le lebala la re tswa ka moo. Mo se ke ba lebala Jesu. Ka jeno ke mona ke sebetsa le lona e ka nna ba ho sa le tabeng di siko. Mara ke re ho lona le se ke bela lebala Jesu ke mang maphelong a lona. Amen. Na le lona re kopana ka jeno lefatsheng mona. Re ka nna ga gwana ho sa le ke fase mona ke thotsa bophelo. Ke tsejwa ke Modimo.
mara le mohlang ke le siko le tsebe hore ngwanenwa mmeno o na re tshepo ya rona eo Jesu, not to me. Amen. Haeba o batla papa ke Jesu bophelong ba hao. Haeba o batla mama ke Jesu. Amen. Hai ke be ntate wa hao. Mara re na le bothata matsatsing ana a batho ba ratang ntho tsa Modimo, go bitswa ka Modimo mara ba sa batle Modimo.